Ngiyabonga kakhulu Nation TV ukuthi nigcine ukuthi nikwazi ukufinyelela la ekhaya. Uma ningifakela i-email nithi nifisa ukuza la eMamboni benginganithembi kodwa ngijabulile ukuthi nginibone la ekhaya ninyathelela emagqekeni nifikile. Mangizochaza ubunyanga ngizochaza kwelami side nabanye abafowethu abayizinyanga ukuthi ngibageze ngoba ngiyabona ukuthi njengamanje abantu baconfusekile. Kunenyanga kunezangoma lezi zinto azifani manje ngiyabona ukuthi abantu bonke bavela badaya izinyanga nala ku TikTok na ko Facebook ngiyababuka la ngizochaza kwelami side ukuthi yini inyanga njengoba ningibuzile. Inyanga umuntu ozalwa embethisiwe idalwa zamathonga wakubo mhlawumbe kubo bekukhona ukhokho noma ugogo wayeyinyanga bese mayedlula emhlabeni mhlawumbe lo gogo lona kunale into esibiza izikhwama lebunyangeni eshiwa ugogo noma umkhulu noma ukhokho ngoba ke ubona nje mina bangibiza umkhulu kodwa ngimngaka hayi ukuthi mabesuka bethi mkhulu bebiza mina bebiza lo muntu mina engisuka ngihamba naye emuva okuyena engamukela izikhwama zakhe ukuthi ngisebenze ngazo njengoba ningibona nje noma ningibona nje ngila eMamboni nami ngibuya khona ngale eNatal kwaZulu eManguzi kodwa ngenxa yomsebenzi nokuthi leli khehla elingenile lidabuka la enyimbani la eMamboni la ngikhona khona kuphoqa ukuthi mangamukela lezi zikhwama lezi kumele ngibuye ngiza la eMamboni ngizosebenzela khona la enyimbani la eMozambique ukuza abantu ngikhona ukubasiza. So ubunyanga buhlukene nezangoma, ubunyanga buhlukene nomthandazi. Yini inyanga? Inyanga umuntu ozalwa embethisiwe amandla wokusiza abantu. Yini isangoma? Izangoma abantu abambathisa ukuthwasa ukuthi besebenze ngamakhambi bebhula befemba. Mina njengoba ngiyinyanga la ekhaya nginamathwasa. Amathwasa enginawo la ekhaya abayizangoma. Uma ufika ubafica ogogo la ekhaya nomkhulu abasuka bengivakashele baholwa imimoya yamathonga wabo ebaletha la kumina umhlanga ukuthi ngizobathwasisa. Kungani baholwa kumina? Baholwa kimi ngoba mina ngiyinyanga ngiphethe izinto ezimfihlo. Bese lo muntu eyisangoma oholwa umoya. Asithi umuntu unomoya wakubo mhlawumbe omunye umuntu khona abantu abazala banemoya ukuthi mhlawumbe afunda isikole angafundeki athola umsebenzi uyacoshwa ezama ibusiness liyamoshakala enze lokhu akuvumi mayelala phupha lamakhehla bese eza kumina ngiyinyanga. Mina ngiyinyanga ngifika sengithatha lamathambo wami wesikhoma sikamkhulu umngoyi okwanginika sona engaphuma nawo olwandle ngiwachitha phansi. Lamathambo engiwachitha phansi iwona azikhulumelayo achaza ngempilo yalo muntu osuke efikile la esigodlweni sami ukuthi lo muntu usifuna mhlawumbe umthwasise, lo muntu usifuna mhlawumbe umvulele. Asithi manje khona umuntu lapha ekhaya mhlawumbe abanye banamabhizinisi, abanye bayasebenza, abanye benzani mawufika kumina ngoba ngeke ngibona nje abantu behamba benze nabantu abaningi bangifonela ngale South Africa bekhala ukuthi hayi thina baba sesikhathele, abanye bakhokha imali, abanye benzeni ngiza ngidide ukuthi hayi kanjani ngoba lento iyasebenza njengoba abantu bazi nje ukuthi la eMamboni hayi ukuthi iMamboni ngiphakamisa ngoba isuka yenza izinto ingoba mangila kukamkhulu ila ngiphethe khona amandla wakhe. La ekhaya ngeke bayazi nje bonke abantu abala enyimbani kusukela nje mawungena koMaputo ngisho ungafika kuphi nje uthi hayi ngibuza ubaba uMhlanga ngibuza umkhulu uMhlanga noma ngibuza nje umfana kaMngoyi bazokukhombisa la ekhaya ukuthi ubani umfana kaMngoyi. iMozambique yonke umuntu nje meza la ekhaya akaduki. Uma ungafika nje uthi ngibuza kumkhulu uMhlanga eMozambique bazokutshengisa ukuthi kukuphi ngoba akudumanga mina kudumele likhehla engaphathi izikhwama zalo. Kudumele likhehla lisemuva kwami. So ubunyanga yinto umuntu ezalwa naye embathisiwe bese imvulela ukuhlakanipha. Kwesinye isikhathi ubunyanga kuyenzeka yabona ngengeze abafundisa abanye bechaza bathi baholwe imimoya nami engiyinyanga ngiholwa imimoya. Mina ngiholwa uNkulunkulu ngiholwa amathonga akithi. Bese kuzothi lothi uholwa uNkulunkulu omunye nomunye unento yakhe. Kodwa mina ngiholwa amathonga. Umuntu yena oboniswa uNkulunkulu ukuthi mina uNkulunkulu ungithumile ukuzothi mina ngiboniswa amathonga yileli khehla lingembethe. Leli khehla engihamba nalo elizala ukhokho ozala ubaba, umkhulu ozala ubaba. Ukhokho kimi selibizwa ngekhehla, akusasuye umkhulu, ngikhehla mina. So lo muntu lona uyena engithi mangilele
afike kumina mhlawumbe sithi ngilelela embhedeni mangicimeza njengoba ngihleli nje mangivala amehlo leli khehla kimi liyabuya lithi mzukulu kukhona lokhu nalokhu esifuna usenzela khona bese mina ngihamba ezinyathelweni zaleli khehla ngisebenza imisebenzi yalo njengoba ngibona nje abantu bake bangibona lapha ngivele lapha kuma TV ngiveza amalumia ngiveza ama V-Class ngiveza ama G-Wagon ngiveza ama Range Rover is not mine ezele zikhwama zikamkhulu owasebenza kudala bahleza abantu bayazi lapha eGoli nje lapha ngikhande eSantini khona linye hotel abanokulibona lapha eBhala Mhlanga Guest House koSoshanguva koBinoni all over khona eSouth Africa nginama hotel naseThekwini futhi banokuwabona nje lapha eMbilo nginomhlanga Guest House eManguzi ngasemngceleni futhi nginomhlanga Guest House lezi zinto ngizenzelwa yilabantu abathwaliswa umkhulu so umkhulu njengoba wayethwalisa abantu wangishiya mina nendumba yakhe ukuthi ngithwalisa laba bantu ubungozi bokuthatha lento mina ngiyalithanda iqiniso ngoba iage nje bayangibona abantu ngisala ko 30 something ayikakanyuki kakhulu so ngizothanda ukuthi ngibatshele iqiniso ngoba abantu bahleze befika la ekhaya becela abanye bayangifonela abanye bazobanga abangani bami abadinga lempilo mabedinga lempilo mina ngizobatshela ukuthi lento isebenza kanje angizukubafihlela kuyenze kufika la eMamboni noma mhlawumbe uya kwamanye amazwe ngizokhulumela nje ilizwe lonke noma khona eSouth Africa nako bakhona abantu abathwalisayo abaphethela amandla la ekhaya mawuzothatha lento njengoba abantu bathi thatha lento sokwabe training but thatha lento into ezimfihlo kuyenza kumuntu la ekhaya ngimtshela ukuthi alright ngizakwenzela isigubhu noma ngizakwenzela mhlawumbe mina abafana noma ngizokwenzela mhlawumbe mina umoya esubiza ngesiphuki lento mangiyenzela umuntu mina ngiphethe amakhambi ngiphethe imfihlo njengoba ngangichaza ukuthi ngiphethe lezi khwama okokuqala mawufika la ekhaya mina ngifike ngithathe lento ngithi hamba ayinabungozi cha ngithatha amathambo ngiwathulule phansi ngiwatshela ukuthi siphethe mhlawumbe siphethe usandile mkhwanazi noma siphethe usenzo mthembu noma siphethe nangu lapha uGeneral Banibani uzofuna lento ngimenza njani nangu usenzo lapha mthembu nangu usandile lapha nangu meyiwa ngimenza njani lamathambo iwona azongitshela ukuthi alright lo muntu njengoba ufuna lento ufuna ukuzoyithatha manje ukuthi ayoyitshala kubo ukuthi aphumelele yikuphi nakuphi okumele umenzela khona kuyenza komunye umuntu ke simthwalise nami ngisuka ngingazi bafuthi ningixolele mhlawumbe ngomthwalisela olwandle mhlawumbe ngomthwalisela emgedini mhlawumbe ngomthwalisela ngale edamini lami bayazi abantu emzini wami nginamadama awu7 nginengwenya mina ekhaya zikamkhulu akuzona ezami nginengwenya nje straight mawufika la ngisebenzela khona abantu bayazi mawuza la uqala emanzini before ufika kumina mina uqala emanzini la kukhona ingwenya mawuzothwala la kumina uqala emanzini nginendawo futhi abafana abafishane mawuze khona futhi uzothwala futhi awuqali kumina uzoqala kuphi la kukhona izinto ezinye ngeke ngizichaze lezi izilwane kodwa eziphefumulayo eziqala umuntu ezimkhotha ngaphambi kokuthi angene kumina lapho la ngizokwenza khona mina imisebenzi yami uzafice mina le kumele adlula kulezi zinto njengempumelelo umuntu ophumelele mawuzophumelela kumina kumele kube khona into ebhlungu odlula kuyona so mangizomthwalisa umuntu omunye siyamthwalisa mhlawumbe uthola ukuthi ngizomenzela lento simgcabe ngayo senzeni kodwa ibuya mhlawumbe enye mayiphefumula iphakama mhlawumbe kungenza umuntu ngimthwalisa athola ngomntwana wakho but is never know ngeke azi ukuthi uthole kanjani uzobona impumelelo and lento ayenzeki ngaleso sikhathi mangikuthwalisa ungizwe kahle mina ngizokwazi ukuthi mangikuthwalisa lento iza kushayela umfweni uze kushayela umama ezokwenzani akuyona futhi yonke into la ekhaya ezothi masikuthwalise iveze ubungozi cha kodwa kuya ngomuntu ama level asuka afuna ukuphila ngaphansi kwawo nokuthi lento ayifunayo ufuna ukuthi imsebenzela ngayiphi indlela mangikuthwalisa nje mina la ekhaya ngiqala ngicova ngamakhambi ngikubhekele ngigeze ngikwenzela yonke into bese ngikunikeza 2 days ozowuhlala singandlela amaphupho akho ungitshela ukuthi ubhupheni ungitshela ukuthi ubhupheni ungitshela ukuthi ubhupheni mase ushilo bese ngibamba ledlozi lakho ngqi silifaka kuwe manje ngiyaliphakamisa ledlozi manje ukuthi libhekana nawe ngqo ngoba abanye abantu abadalela ukuhlupheka hayi ukuthi badalela ukuhlupheka ingoba ingenxa yemsamo abaphuma kuyo le emakhaya
mhlawumbe ekhala uphuma khona umsamo wakini wawungalungisekile, mhlawumbe ukini la uzalwe khona wena, abantu bakini abasilandeli isinto. Manje uzophumelela kanjani wena ungenabo abantu ohamba nabo abamele amabhizinisi akho? Uzophumelela kanjani ungenayo into wena ophahla kuyo? Ingako omunye ahamba yoqala ikhampani, mhlawumbe nginekhampani njengami amakhampani, but ikhampani amayindawo ngoba anginalutho engimele. Yileyo nto egcina seyenza umuntu ukuthi azothwala. Mhlawumbe ngizoqala umsebenzi, ngizosebenza la emayinini, kodwa manje anginalutho. Uma ngifika la emayinini, mababuka mina nje ngivela ngizondwa abantu, ngiyathukwa belungu bayangicosha, angihlonishwa nje, angibonwa mina ukuthi ngumuntu. Yingakho ke thina sithi thatha lento ngoba sesizokucela la ekhaya. Kuleli dlozi lala kwamngoyi la ekhaya kaMhlanga. Mase sikucelele ke kulona, sikunikeze lento wena ozoyitshela, hayi mina. Mina ngiyasho ngiyinyanga, nginemfihlo enginikezwe umkhulu engayiphupha, angizukwazi ukuchazela lutho. Yonke into ifuna kumina uzayithola njengoba umkhulu asibonisa. Makukhona imibuzo nayo ungabuzi mina uzongifunda umqondo, buza umkhulu. Makukhona into ofisa ukuyibona ungayibuzi kumina, woze esigodlweni la uzobuza khona ukuthi lento engizoyithatha bungakanani ubungozi, izohamba yenzeni, ngeke yini ingitshela abantwana bami. Mina ngizokuchazela izinto eziningi, mina ngizakunikeza lento oyifunayo ikuphumelelisa. Owami umsebenzi ukufocus kumsebenzi wami enguphiwe ukuthi ngikwenzela kwenzeke. Ngisula izinyembezi osuka suzikhalile kuphela impilo yakho yephambili. Yiloko nje ngakutshela khona ngethatha lento ukuthi ithatha lento akuyona into mhlawumbe ezohamba idla abantwana yenzini, kodwa iseqinisweni lakho nalapha ozongena khona. Hayi mina masungene komkhulu mina ngisenawo amandla ukuthi hayi yenza lokhu. Mina cha, mina ngiphethe ikhwama ngizokubonisa imfihlo bese ngiyakwenzela. Bale bethi dokotela abantu, mina ngiphethe amanzi aseNigeria, mina ngigijima ngezilwane zaseNigeria. Wena ugijima ngani dokotela? Mina njengoba ngishilo asiki isilwane saseNigeria, asiki isilwane saseGhana engasilanda. Mina ngaphathiswa amandla amakhehla. Mina ngiqalele umsebenzi ngina 8 years. Ngiqala ukusebenza, abaningi nje bayangazi lapha eNatal, labona kohluhluwe emtubatuba. Ngiqala ukuduma mina, bangibiza uDr Mhlanga adume laphana. Ngifike eThekwini ngisebenza lapha, babona abantu izinto engangizenza, ngangenza izimanga mina. Ngangifika abantu ngangikhona mina ukuthi mangifikile ngisho lapha ko workshop, ngikhuluma ngibiza lamadoda angangiwambethe akhona ukungenzela ibonakaliso. Lento yenziwa amandla engwaphiwe, anginaso isilwane. Ngagcina sengenzeni, sengilandela ngaze ngathola ubaba uMngoyi ikhehla elifike kimi lathi mfana manje ama level awafani. Ngiqale ngalapha, ngangilapha mina kokuqala nje ngiqala ukusebenza abantu, ngangilapha abantu abahlanyayo, ngangilapha inhlanyu mina. Bayangazi nje kohluhluwe emtubatu, uma ngilapha inhlanyu nje umuntu ophazamisekile ikhanda ngangikhona ukumvusa ngoba ngaqala ngangumfundisi. Mabalandela nje laphana kukhona la ngibiza khona kwelinye ipage lami ngoPastor Mhlanga. Ngiqale ngangenwa umoya, the spirit lo kaNkulunkulu. Ngangithandaza. Kwafika ukuthi manje sekuza abantu abagulayo kumina, kuzinhlanyo, abantu abakhubazekile, ngangibathandazela labantu bephila. Ngithe ngelinye ilanga sengilele, leli khehla laselifika kimi lithi kunamanye amandla extra okumele ngiwambathe. Lapho ke sekwaphoqa ukuthi kumele ngenzeni, ngiwele imncele. Yabona mawusemanguzi nje uhamba ubhekele koBhambanani, kukhona umncele olaphana abawubiza iCoast Bayboard. Ile ngawela khona ngiqala ukuza la eMamboni, ukuza ngizohlala la eMamboni la. Nama ngizalwanga la eMamboni, ngizalwa ngale emanguzi kwaMhlaba yalingana. Kodwa lezi ikhoma ngesikhathi sezingibonisa njengethwasa lisuka lihamba liyothwasa, zangidonsa ukuthi kumele manje ngilandela lo moya ngoba ngangithi even mangihleli, even umuntu oprofetayo angitshela ukuthi yazi wena kunomoya ongaphandle kumele manje uvule. Kwaphoqa ukuthi manje kumele ngithathe ibhasi, ngawela ngafika eMaputo. Mangifika eMaputo ngase ngibuza khona nje indawo lapha eMaputo ababizwa ukuthi kusezimpeto. Mangifika ezimpeto ngibabuza bangitshela ukuthi hayi man wena uya kuphi, ngathi ngiyenyimbane eMamboni. Ngangazi nokuthi ngiza kuphi la ngizakhona. Ngangigibela imoto ayibhalwe eMamboni ibhasi, ngafika la ngikhona khona ngathi ngifika ngafica isalukazi ugogo uMbejembeje wasengilindile ethi mfana ngiboniswe kudala ngawe ukuthi uyezwa la ekhaya. Lapho ngihlala iminyaka emibili
la ngihlale khona iminyaka emibili ngangitrainwa njengephoyisa noma nangesosha noma nomzali noma nomuntu osuke e-university efunda iminyaka emithathu ukuze athole umsebenzi ngangitrainwa lamandla esenginawo njengoba manje ngisho ukuthi amandla enginawo izinto engifuna ukuzenza la ekhaya ngisho umuntu othi mina baba Mhlanga ibusiness lami ngihluphekile mina baba Mhlanga imoto zami ziyawa mina baba Mhlanga ngiloyiwe hayi mina ngiyafunga la ekhaya amandla engiwaphethe angikhulumi kabili kathathu ngifuna ukwenza angifuni futhi ukwanda ngomlomo ngifuna ukuthi umuntu ethi mina ngivula ikhampani yami man yes sometimes mangiqoqa nje ithi 2 million kodwa ku 2 million wami ngicina ngawubona ukuthi ngenzani ngawo mina ngizomnikeza something enamandla bese ngiyayitshela lento ngiphefuma ngithi madoda ngiyaniphakamisa manginipakamisa madoda gijimani ngilekela lo muntu la madoda imaphi engikhuluma ngawo angwalandanga egani la amadoda engithe mangifike la ekhaya ugogo wasengikhuliselela wona abafana abafishane bangithatha ngaye eBlantyre eMangoshi eMalawi mangifike eMalawi ngathola omunye linye ikhehla bangitshela ukuthi lise eMangoshi ngafika lapha mangifike eMangoshi bathi mkhulu umgwerimba mangisuka kumkhulu umgwerimba ngabuya futhi ngala kwelinye elinye ikhehla leseBlantyre lafika la ngenzela lento iqhamuka ngathi uwembu yabona khona enye into yabona mama inkomo ke yabhosha mhlawumbe lesikhathi esithi bese kuphuma lento impethu ngibheka le nto yasikhule ba umuntu bese angitshela ukuthi le ndoda ungunyungulu lo uJosephine wasenginikeza abafana ababili ngabuya nabo ke manje endumo mangifika lapha endumo laphana ngase ngenza izinto zenzeka imoto yabona ziyasifikela njengamanje ngoba abantu babukela bangibuka angizazi nokuthi zingaki imoto enginazo manje ngizoqala ukuchaza izithwalo enginazo mina zu10 eziphethwe lelikhehla lengihamba nalo kulezi izithwalo ezu10 engiziphethe nginalesithwalo ebasibiza ukuthi contract esikubalela thina iminyaka yini contract kufana nomuntu osuka mhlawumbe athola icontract yeKFC noma eMcDonald's ebe nomsebenzi but mhlawumbe icontract enyane ophelayo uyaphuthuma lo msebenzi mhlawumbe imali ngaba nkulu ngabangaka but uyaphuthuma mina mawufuna ukuthi ngikuphuthumise ngakuphuthumisa ungafika kumina ucakekile ngiyagarantela njengoba manje sikulenyanga siku-October mangathiwa umuntu uyafika kumina ufuna ukudla uDecember wakhe ejabulile ngiyakwenza lokho kodwa ukwazi ukuthi lento sukuyithatha naye uzogijima kuyenza umuntu azothwala la ekhaya nginebhafu mele esigodlwe nje mawudlule ngale emadamini lengwenyeni zami uzongena ebhavini lami leli bhavu lele enginalo mina linamanzi abofu lamanzi la umuntu eza khona maeza ngike ngimtshela sasuka ekhaya ukuthi ngicela ukuthi angithengele ama-apula ama-fruit lawo ma-apula uyoya ngelaki yakhe ukuthi awathenga aphuma emangaki kulo plastic uma izothwala lapho ngecontract bese ezofika la ekhaya asetshenzwe ngawo lawo ma-apula siwathatha thina siwafaka kuleli abhaketi ngeke ngichaza yonke into engiyisebenzayo lapha esikolweni ngizobachazela nje kancane ukuthi ba-understand la ma-apula lama engenile lapha angazi ukuthi wathenga u14 noma u20 noma u10 noma u3 noma u5 thina sibe sesenzani sikudibanisa kulela bhavu bese ngikukhipha kula bhavu ngikuyisa engwenyeni ngale engwenyeni la ngokubonisa khona mina imhlolo ila ngokubonisa khona lento oyifunayo wena okumele iyosebenza ekhaya mina ke izinto ngiyazenza izinto abathi azenzeki kwabanye izinto abathi abantu bazweni bangazenza mina ngiyazenza la ekhaya zenzeke kodwa kuyangisibindi somuntu nokuthi yena lento ayifunayo uzayimela yini ukuthwala ke mfowethu kukhona ukuthi umuntu azothwala athwala mhlawumbe la ekhaya ngenkosozana yamanzi kuyisithwalo esigezekile kukhona ukuthi umuntu azothwala mhlawumbe azothwala ngabafana abafishane kwethwalele entabeni kuyisithwalo esigezekile kukhona ukuthi umuntu azothwala mhlawumbe azothwala ngenyoka emanzini kuyisithwalo esigezekile kukhona ukuthi umuntu futhi azothwala mhlawumbe azothwala ngengwenya kuyisithwalo esigezekile kukhona ukuthi umuntu ke azothwala ngesipoki semali lo muntu somthwalisa ngecontract ke simnikeza izigubhu bese simvusela thina isipoki lesi sipoki singavuka ngodlame siba no2 years uzoba nayo yonke into ayifunayo kodwa after lo 2 years azi ukuthi mangaboyi azazivuselela naso siyamvuselela lento ifuna ukuthi mangikunikile asithi manje siyawasebenza lama-apula aba u5 after 5 years you can drive Lamborghini you can drive Ferrari ungadrive noma yipi imoto oyifunayo monesithwalo njengoba nala ekhaya bebona la ekhaya nje mababuka la ekhaya kukhona iMaserati
kukhona iLamborghini, ama-Range Rover awu-3, ama-V-Class mabili, ezinye ke lezi ezincane ezitop nje of luxury car okungeke ngizichaza. But abaziyo bayazi la ekhaya khona ngishayiki alikho uhlobo lwemoto elingekho elilethwa abantu. Abanye nje ngale South Africa bangama celebrity ngeke ngibachazele ukuthi obani. Nale Maserati abayibona abantu lesigodlweni mabafikile iyalethwa abantu. Lezi moto eziphezulu, lezo zinto senzela umuntu, abanye bayabuya. Mangikhumbula kahle nganginikeza enye insizwa ehlala lapha eSantini laphana, ngeke ngisho ngegama. Ngiyethemba ukuthi yangibuka la. Le nsizwa iyabuyiza kunika le Maserati bese isalelwe iminyaka ewu2 ukuthi ihamba le emhlabeni. Kodwa uthe mayebuya wazongikhokhela wangibonga. Sayivuselela le yanto. Si extenda more weminyaka ukuthi aphile. Ingozi ayisibubungozi mawuzolandela. Kumele abakuthole kahle lo. Kumele wena mawufika le agreement yakho ingashintshi. Izikhulumo zakho mazingashintshi. Awukwazi ukuye ecourt uyothetha icase noma icala ufika ukukhulumela kunamhlanje ubuye kusasa ukukhuluma lokuphambana uyacwila. Kumele into ozoyisho la ekhaya mawuthi mina ngizothatha labafana labafana laba ngizokwenza mkhulu lokho okufunayo ngikunike ukugcine ukubekela ikhanda ukuthi lento enginikezwe yona iyimfihlo. Mangithelenta ayixoxela umuntu awuyitshela umuntu, mangithelenta uyibonisa umuntu awuyibonisa umuntu, mangithelenta awuyidlethile awuyidli into ethile, izakwenza konke okufunayo kodwa uyigcina imigomo yayo. Ngiyabenzela mina abantu la ekhaya abaphakame baye phambili abanamabhizinisi nabancane futhi abaqalayo. Angikhethi ukuthi njengoba ngithwalisa mina ngisiyo le nyanga ethi hayi ngizothi njengoba ngithwalisa nje ngifuna kuphela abantu mina abanama company nani no. Mina ngisho umuntu ofundisa, ngisho umuntu osaqalayo, ngisho umuntu ono-100, ngisho umuntu ono-200 la ekhaya siyamsebenza simqala kancane by step. Ingakho ngithi mawungifuna ukuthi ufuna ukuthwala ngikuthathe serious. Ngitshela ukuthi uhluphekile ufike futhi ungangibuzi ngefoni izinto eziningi. Ngibuza ukuthi uhluphekile ufike kuphela. Yiloko nje ngibuya ngikufuna la ekhaya. Ukuthola kwala ekhaya nje kunjalo kunobungozi mawungalandeli, mawuzokulandela kahle abuku ubungozi obukhona. Nakhona masizokunika lento siyakushayela amathambo phansi sikubhekele ukuthi lento izoba nobungozi obungakanani. Azivile isithatha imithwalo nje thina sikunika wena manje sosikunikeza ugodo. Hayi ngeke sikwenze lokho. Futhi dokotela kubalekile bakumhlanga ukuthi ena umuntu awulungisa umsamo wakhe. Kakhulu ngoba umsamo uyona into ephethe umuntu. Nami njengoba ningibona angisukanga ngayothwala. Ngaphiwa isiphiwo sokwelapha ngiyinyanga iyayisiza abantu abaphazamisekile emakhanda nabantu abagulayo, abantu abanezilonda ngangibanceda labo bantu. Leyo nto isiphiwe ngasiphiwa. Nabantu abanamabhizinisi mina nginamanye amandla ukuthi ngangikwazi ukuthi umuntu ngalesa sikhathi bekufika abantu ethi hey baba Mhlanga yazi mina ngifuna ukuyosebenza lapha umsebenzi angitholi aphathi iphepha khona lento ebathi CV. Lela phepha mina ngangifika ngilibamba lesigodlweni ngishisa impepho ngikhuluma obaba omkhulu ngibiza amathonga ngimemeze bese ngiyamnika angimniki umuthi ngithi hamba naleli phepha uyolifaka kulowa machine ulisubmit sibone ukuthi abakubizi yini. Wese ngifonela umunye after 3 days ethi sebangifonele manje ku-interview sengingenile emsebenzini. Amandla lawo. Ingakho nama umuntu ezothwala akuyena wonke umuntu okumele abuthwala. Abanye bangeza bazofuna ukuyongena emsebenzini ngibavulele. Abanye bangeza baxoshwe emsebenzini bafuna ukubuyela ngibabuyisele. Abanye bangeza nje bafuna ukunto izinto zenhlanhla ngibavulele. Abanye bangeza bafuna abantwana ngibanikeza umuntu ukuthi bathola abantwana. Omunye umuntu efuna imoto ngimvulele ukuthi athenge imoto. Omunye umuntu efuna umuzi ngimvulele ukuthi abe nomuzi. Omunye umuntu ufuna imali ngimvulele abe nemali. Omunye mhlawumbe unesonto ufuna ukuthi ibandla lakhe ligcwala njengabafundisi ngimpa amandla ukuthi ibandla lakhe liqhubeke ligcwala ngoba lamandla akumina asiza wonke umuntu akakhethi ukuthi lo muntu esimnikeza lento umfundisi uyinyanga uyini la ekhaya kufika ngisho inyanga sinikeza amandla. Kufika abantu abadayisa emgwaqweni sibanikeza amandla. Kufika abantu abadayisa pineapple sibanikeza amandla. Kufika umfundisi simnika amandla. Kufika imillionaire silinikeza amandla. Kufika imeya sinika amandla asikhethi. Baba Mhlanga umuntu othi ena ayisengizame konke ayikho into engilungelayo angiyazi payslip wenza kanjani lo muntu ukuze axhumane nawe? Umuntu osuka ethi sezame konke akayazi payslip ukuthi ahole emsebenzini kodwa umsebenzi uyawufuna futhi unezifiso zokusebenza njengabanye abantwana. Lo muntu ngicela ukuthi angithinte asondele la eMamboni. Mangekho la eMamboni uzongithola ngale eCloverdini.
la ngisebenzela khona, ngingaba Cloverdini, ngingaba la eMamboni. So yena okwakhe nje ukuthi ngaleso sikhathi mayithola mhlawumbe lawo manamba mawafuna azowafuna khona wathole, ngoba ngiyatholakala mabazongibheka ngikhona kwezinye indawo nakuphi okungeke ngikuchaze bazongithola. Ngisho mawungibhekile nje ungifuna so serious uzongithola njengoba sungibonile. Unenhlanhla futhi lo muntu ongibonayo la, ngoba ngesingami angisangeni kahle angisafuni ukuvela umuntu osuka ngibongane na nje Nation TV ngokuthi nikwazi ukuthi niphinda nibabonise. Kudala ngigcine ukuvela ngoba angisafuni ukuvela kakhulu la, but njengoba abantu bahluphekile abantu bayangifonela, amanamba wami already sebanawo, bawathola kuma YouTube, ngikhona laphana ko YouTube, ngikhona ko Facebook, ngikhona ko TikTok laphana. Manje abantu sebayangithola everywhere, bayangifonela bahluphekile. Ingako ngibuye la ukuthi nina ningibachazela abantu ukuthi cha lezi zinto zingalendlela nalendlela futhi ziyavuseleleka. Umuntu nje yena ufuna umsebenzi, angeze ne-CV yakhe lo muntu, unemali akanamali angikhethi. Ngisho ngena ngisho 100 rand, woza la ekhaya sikuvulele usebenze. Okunye nokunye abongo ngokuvuleka kwezinto. Onamandla uzongena ngamandla, ongenawo akanawo. Thina sizelanga la kuzonibheka, sizonisiza ukuthi niphumelele. Angikhathali mina unamali awunalutho, akunandaba nalonto. Makufike wena kuphela la ekhaya sikuncede. Iloko nje abantu thina esibathulela khona ukubasiza ngalomsebenzi nokubuyisa ubunyanga. Ngisho ngathi uye kwenye inyanga wahluleka, mina ngiyakuvumela, mina woza nalezi zinto zakho wazithatha ezingasebenzi, so sivula thina zisebenza. Ngisho ngathi mhlawumbe uvula isonto wena lisebenzanga, waya kumuntu wakunikani yangasebenza, anginandaba, woza ngikuvulela. Noma ungathi wena mhlawumbe wathatha igubhu wenzani wakhokha imali, anginandaba nalonto. Mina ngifuna ukukuvulela, kuvule kumsebenzi wakho khona ukuthi umthandazo